Teninay fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Aki Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible tous les jours sur Aki Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Aki Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Teninay, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'ny Lioka, toko 7:20, ny amin'ny Zakaiosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an'i Jeriko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy, izay lehiben'ny mpamory hetra sady nanan-karena. Ary nitady ahita izay Jesosy izy, kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety, satria fohy izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy izahan'i Jesosy, fa efa handalo tamin'izany lalana izany izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy, dia niandrandra ka nanao taminy hoe, ry Zakaiosy, midina faingana, fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Dia nidina faingana izy ka nampetrano azy sady faly. Ary nahita izany rehetra izany izy, dia nahita izany izy rehetra, dia nimonmonina ka nanao hoe, lasa nandeha an-trano amin'izany lehilahy-mpanoty izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe, indro tompoko, niatsasaky ny fananako omeko an'ny malahelo, ary misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny izany. Ary hoy Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama koa. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ny fanoharana ny amin'ny farantsafolo. Ary raha mbola niaino izany ny olona, dia nandroso ny teny ihany Jesosy ka nanao fanoharana, satria efa akaiky an'i Jerosalema izy, ka nataon'ny olona fa hiseho faingana ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hoy izy, nisy andrian-dahy anankiray nandeha nankany an-tany lavitra mba handray fahefananjaka dia hiverina. Dia niantso folo lahy tamin'ny mpanompony izy, ary nanome azy farantsafolo ka nanao taminy hoe, mandratoa mandra-piaviko. Fa ny vahoaka ny nankahala azy. Dia nampitondra teny nanaraka azy nanao hoe, tsy manaiky anjakan'iny lehilahy iny izahay. Ary ny tafaveriny izy, rehefa nandray fahefananjaka dia nasainy nantsoina ankeo aminy izany mpanompo nomeny ny vola, izany mba ahitana izay azony tamin'ny fandratoana. Dia tonga ny vahoakany ka nanao hoe, tompoko, ny farantsanao iray efa nazona tombony farantsafolo. Ary hoy izy taminy, tsara izany ry mpanompo tsara, satria natoko tamin'ny kely indrindra ianao dia manapaka tanàna folo. Dia tonga ny anankiray koa nanao hoe, tompoko, ny farantsanao iray efa farantsa-dimy. Ary koa izy tamin'io mpanapaka tanàna dimy. Ary koa izy tamin'io manapaha tanàna dimy koa ianao. Fa tonga kosa ny anankiray ka nanao hoe, tompoko, indri ny farantsanao, izay notehiriziko voafono amin'ny mosara. Fa natahotra-nao satria olona mila voatsiary ianao ka maka izay tsy nametrahako. Naka izay tsy napetraka ao, ary mijinja izay tsy nahafafinao. Ary hoy ny tompony taminy, ny vavanao no hitsarako anao, ry mpanompo ratsy fanahy. Fantatrao fa izao dia olona mila voatsiary ka maka izay tsy napetrako, ary mijinja izay tsy nahafafika. Koa nahoana ny tsy napetraka ao tamin'ny mpanapaka ny volako, ka rehefa tonga ao dia ho nandray ny ahy mba aminjanana. Ary hoy izy tamin'izay nitsangana teo anilany, alao ny farantseny aminy ka omeo ilay manana farantsafolo. Fa hoy ireo taminy, tompoko, efa manana farantsafolo izy. Lazaiko aminao, izay rehetra manana dia omena, fa ny amin'izay tsy manana, na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Fa ireo fahavaloko tsy nanaiky anjakako ireo dia ento aty, ka vonohy eto anatrehako. Ary rehefa niteny izany izy dia nandeha ny aloha hiakatra ho an'i Jerosalema. Niakaran'i Jesosy tany Jerosalema. Ary nanakaiky ny Betfaga sy Betania teo an-tendrombohitra atao hoe Olivy izy, dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianatra ka nanao hoe, mankanesa amin'ny rovohitra tandrifinareo iroa. Ary vao miditra ao ianareo dia hisy zana-biriky mifatotra ho hitanareo, izay tsy mbola nitaingenan'olona, fa ao izy ka eto aty.
Ary raha misy manontany anareo hoe nahoana no vanareo io, dia izao no ho lazainareo. Misy raharaha analan'ny tompo azy. Ary no nandeha ireo niraina dia nahita araka izay nolazainy taminy. Ary namany zanaborika izy dia hoy ny tompony taminy, nahoana no vanareo ny zanaborika? Ary hoy izy, misy raharaha analan'ny tompo azy. Dia nitondra azy ho any amin'ny Jesosy izy ary nametraka ny lambany teo ambonin'ny zanaborika ka nampitaingeniny azy Jesosy. Ary raha nandeha Jesosy dia namelatra ny lambany teny an-dalana izy ireo. Ary rehefa nanakaiky izy ka tonga teo ampidirana amin'ny tendrombohitra Oliva dia nifaly avokoa ny mpianatra. Maro be ka nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery noho ny asa lehibe rehetra izay efa hitany, ka nanao hoe isaorana anie ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehova, fiadanana ho any an-danitra ary voninahitra amin'ny avo indrindra. Fa ny fariseo sasany izay teo amin'ny vahoaka nanao taminy hoe mpampianatra raharao ny mpianatra ao. Fa izy namaly ka nanao hoe lazaiko aminareo fa raha manginy ireo dia ny vato no iantsoantso. Ary raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy ka nanao hoe raha mba nahafantatra mantsy ianao na dia amin'ity andro ity aza izay momba ny fiadanana, fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany. Fa ho avy aminao ny andro izay hanangana ny fahavalonao tovotany manodidina anao, dia amerina anao izy ka anitanao manodidina, ka hamongotra anao hatramin'ny tany mba amin'ny zanakao ao anatinao, ka tsy havela nisy vato mifanongoa eo aminao, ho valin'izay tsy nahafantaranao ny andro namanginanao. Ny nandroan'i Jesosy ny mpivarotra sy ny nanesorany ny varony hiala teo an-kianjan'ny tempoly. Ary niditra teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy ka nandroaka izay nivarotra ka nanao taminy hoe efa voasoratra hoe ny tranoko dia trano fivavahana, fa ianareo kosa manao azy ho zo fieren'ny jiolahy. Ary nampianatra isan'andro teo an-kianjan'ny tempoly izy, fa ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna ary ny loha. L'Évangile selon Luc, chapitre 19. Le publicain Zaché. Au nom de Jésus. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zaché, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends de quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Parabole des mines. Il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, le donna 10 mines et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. En peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. »
Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à ma retour je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Entra de Jésus à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très saints. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Jésus pleure sur Jérusalem. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Les vendeurs chassés du temple, irritation des sacrificateurs. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui y vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr, mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 19. Im Namen Jesus. Und er zog hinein und ging durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann genannt Zacchaeus, der war ein Oberster der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte nicht vor dem Volk, denn er war klein von Person. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, auf dass er ihn sehe, denn allda sollte er durchkommen. Und als Jesu kam an die Stätte, sah er auf und ward sein Gewahr und sprach zu ihm, Zacchaeus, steig eilend hernieder, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und er stieg eilend hernieder und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle, dass er bei einem Sünder einkehrte. Zacchaeus aber trat da und sprach zu den Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich dem Armen, und so ich jemand betrogen habe, das gebe ich vierfältig wieder. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren.
10. Mal er auch Abrahams Sohn ist. Denn des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, das verloren ist. Da sie nun zuhörten, sagte er weiter ein Gleichnis, darum, dass er nah bei Jerusalem war und sie meinten, das Reich Gottes sollte alsbald offenbart werden, und sprach, ein Edler zog ferner in ein Land, dass er ein Reich einnehme und dann wiederkäme. Dieser forderte 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt, bis dass ich wiederkomme. Seine Brüder aber waren ihm Feind und schickten Botschaft ihm nach und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, da er wiederkam, nachdem er das Reich angenommen hatte, hieß dieselben Knechte fordern, welchen er das Geld gegeben hatte, dass er wüsste, was ein jeglicher gehandelt hätte. Da trat er zu der Erste und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund erworben. Und er sprach zu ihm, ei, du frommer Knecht, dieweil du bist im geringsten treu gewesen, sollst du Macht haben über 10 Städte. Der andere kam und sprach, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund getragen. Zudem sprach er auch, du sollst sein über 5 Städte. Und der dritte kam und sprach, Herr, siehe da, hier ist dein Pfund, welches ich habe im Schweißdur behalten. Ich fürchtete mich vor dir, denn du bist ein harter Mann. Du nimmst, was du nicht hingelegt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm, aus deinem Munde richte ich dich, du Schalk. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht hingelegt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du denn mein Geld nicht in die Wechselbank gegeben? Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen erfordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen, nehmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der 10 Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, hat er dort 10 Pfund? Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrschen sollte, bringet her und erwürget sie vor mir. Und als er solches sagte, zog er fort und reiste hinauf gen Jerusalem. Und es begab sich, als er nahte gen Bethphage und Bethanien und kam an den Ölberg, sandte er seine Jünger 2 und sprach, geht hin in den Markt, den gegenüber liegt. Denn wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf welchem noch nie ein Mensch gesessen hat, löset es ab und bringet es. Und so euch jemand fragt, warum ihr es ablöst, so sagt also zu ihm, der Herr bedarf sein. Und die Gesandten gingen hin und fanden, wie er ihnen gesagt hatte. Da sie aber das Füllen ablösten, sprachen seine Herren zu ihnen, warum löst ihr das Füllen ab? Sie aber sprachen, der Herr bedarf sein. Und sie brachten es zu Jesu und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesum darauf. Da er nun hinzog, betreiten sie ihre Kleider auf den Weg. Und da er nahe hinzukam und zog gen Ölberg herab, fing an der ganze Haufe seiner Jünger fröhlich Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen, gelobt sei, der da kommt, ein König in dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche den Pharisäer im Volk sprachen zu ihm, Meister, strafe dort deine Jünger. Er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wo dieser werden schweigen, so werden die Steine schreien. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt an und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser deiner Zeit, was
zu deinem Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird die Zeit über dich kommen, dass deine Feinde werden um dich und deine Kinder mit dir eine Wagenburg schlagen, dich belagern und an allen Orten ängsten und werden dich schleifen und keinen Stein auf dem anderen lassen, darum, dass du nicht erkannt hast die Zeit, darin du heimgesucht bist. Und er ging in den Tempel und fing an auszutreiben, die darin verkauften und kauften. Und er sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus ist ein Betthaus, ihr aber habt es gemacht zur Mördergrube. Und er lehrte täglich im Tempel, aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten und die Vornehmsten im Volk trachteten ihm nach, wie sie ihn umbrächten.